Unao pale vile kwenye huko jikaze sana. Ukuwe mtu wa kupenda kujisemea vya mzuri, ukuwe mtu wa kujitakia vya mzuri, ukuwe mtu wa kufurahia Mungu kwa vyote anakufanyia. Unasikia, kuwa mtu wa gratitude sana, kwa sababu kuwa mtu wa gratitude mwa hii dunia hakuna kitu kitakuzuia, na kuwa mtu wa affirmation biko hivi vitu viwili kagiso kwa vile jene. Ya kwanza kuwa mtu wa kuomba, unasikia. Ya pili kuwa mtu wa affirmation, kujitabiria mema, unasikia. Ile ya kwanza kuwa mtu wa kuomba na kuaminia Mungu. Ya pili kuwa mtu wa affirmation na kuomba kile itwao leo. So mimi niko na nguvu. Ndio ile Biblia inasema, Mungu anaambia wana Israeli, mwenye asiyekuwa na nguvu aseme iko na nguvu. Nasikia sema mimi niko na nguvu. Mimi niko mwenye nguvu, mimi niko intelligent, mimi niko handsome, mimi niko king, niko mfalme bro, na kila kitu kitakuwa sawa. Na kuko wengine fasi bro, ile Mungu alisema, ile wanasema Mungu akikuwa ngambo yetu, nani mwatakuwa juu yetu? Unasikia? Ndio bana, jikaze sana. Bisuko pale vile, utie Mungu mbele mkila kitu. Mungu wa kwanza mkila kitu bro. Hiyo mimi nakwambia, tie ile mwakili yako saa hii na kesho na kesho kutwake. Mungu mbele mkila kitu. Ape Mungu jitia sawe. Kwa sababu Mungu anasema tumuumbe mtu kwa mfano wetu. Ni Mungu anakuoblisha tu kitu kimoja, muaminie. Bro, gisi uko pale vile, gisi na kuona uko pale vile. Uko jea. Gisi na kuona uko pale vile, uko tajiri. Gisi na kuona uko pale vile, uko handsome. Gisi na kuona uko pale, uko intelligent. Gisi na kuona uko pale vile. Utafanya vitu vikubwa. Na inabidi hii potential yako, utajiri yako usiende tajirisha matimetieri, ututajirisha hapa siku dunia. Kama uko na livre, uko nawaza mwakichwa wako kitabu, utaandika kitabu. Shiba somai tuko hapa, tutakusomea. Tutajifunza kupitia we. Kama uko na idea kufanya video, fanya ile video. Shiba bafata video, shiba kujifunza kupitia video, tupase action. Tuko hapa, tutakufuata. Unasikia pale, hii tu ni kukumbusha kama hauna limite maisha. Unasikia? Ukijitilia limite itakuwa ni wewe, kwa sababu Mungu iko ngambo yako. Hakuna mtu atakuwa wake, kuna mtu atakulinganisha, hakuna. Usijilinganisha tena mtu mmoja, usijilinganishe. Furahi sana. Jikaze sana. Ukuwe mtu wa affirmation za mzuri kuhusu maisha yako. Jitabirie mema. Inarudilia bro, tona changement. Sasa kuambia wewe uende kwanza zitafuta pesa ufanye hivi, juu kila mtu anazitafutaka. Ni kuzimaintenir ndio ingine kazi. Na kuzimaintenir alomba discipline. Na discipline ni nini? Ukikuwa na mawazo ya mzuri, unajua kisha kumaintenir pesa. Juu pesa kwa vitu vitatu ya kutumikisha. Kuzipata, kuzitumikisha kitu ya kwanza. Unasikia? Unazitafuta, ukizipata kitu ya kwanza unatumikisha. Kuzitumikisha una save kitu ya pili. Kitu ya tatu unaziinvestir. Ndio vitu vitatu. Na kama uko mtu kwanza mko na akili yeko free. Uko mtu kwanza mnafurahi kwanza. Hii kwanza, hii nani ya kwanza itakuharibu. Na uwe yafaa kitu. Hii kitu ya pili utaifanya. Ni mwisho na mwisho utakia kutana huko na kwa sababu mko apasi muda. Kufika kwa ile kitu ya tatu, naomba discipline, na naomba Mungu na maombi. Naomba ujitabirie mema kile itoyo leo. Njoo ile mpenda nikukumbusha. Gisu uko pale kuna potentiel. Ni utafaa tuache kwanza kwa sema tu ya pesa, potentiel yote za acha yenye humanite dunia kisu niona batu wafaidike. Kwa sababu iko saisi Thomas Edison alicree ampoule électrique. Unasikia pale, njoo hii mwangaza hii, unaona mimi na shine, mimi na waka. Hii ni action ya Thomas Edison. Leo dunia mzima batu bangaikake tena jua usiku. Batu wote kuna matala za watu angaika jua petroli, kuna ampoule électrique. Tiele mwakili Thomas Edison. Ili nakupatia ile pale vile. Wewe gisu uko pale, uko wa nguvu. Wewe gisu uko pale, uko intelligent. Wewe gisu uko pale, utasafiri dunia mzima. Wewe gisu uko pale vile. Tufanyizie vile vitu vile vitatusaidia shi wanadamu. Sasa mimi niko kufanya video. Uko mtu mwiko pale vile inamsaidia na pasi action. Sote namsaidia na kuwa naanza omba.
convenablement. Unasikia? Ndio nipenda kwa meacha kwanza nikusomea hapa, iko Romains chapitre 8 verset 31. Romans 8 chapter 8 verse 31. Inasema hivi: So what should we say about this? If God is for us, no one can stand against us, and God is with us. Unasikia? Kama Mungu inatosha tuseme hivi, kama Mungu iko ngambo yetu, hakuna mtu matakuwa juu yetu. Unasikia? Na Mungu iko ngambo yetu siku zote. Bro, Mungu akupatia macho ya kuona. Bro, kwa vitu tena utacheza kwanza hii 24 hours, hii muda wako, hii jea hautaichezesha tena. Utakuwa makini sana na muda wako na utatafuta upase action kile itwayo leo, juu sibakie pale vile kwenye huko, sibakie mu distraction. Unasikia? Juu kabisa hii mimi depuis siku nifuatake Dr. Moroi, nafuata ma livre zake, nafuata ma enseignement. Hivyo anifungula kitu mkichwa. Mimi nikakia jiona ndiza kwa niko na ma ideas za mingi, niko na ma enseignement za mingi. Mimi nikizibakilia mi peke zinibakilie bro. Na sikose kupatia mwenzangu courage mweko pale. Mwenzangu handsome boy mweko pale. Mwenzangu intelligent mweko pale vile. Mwenzangu tajiri, mwenzangu trillionaire pale vile. Unaona kama mie nakuwa namkosea. Unasikia? Yona niko na passer hapa hii video kila siku, kile tole juu zidi kugusa kwa ile kitu iko ndani yako, ile kitu unawazako ni gusa. Unasikia? Unafaa vitu vikubwa. Unafaa kama ni video inasaidia wengine watu. Unasikia? Unasoma Bible, una preach wengine wanasikia bien. Unakuwa unajua kitu kimoja muhimu maisha. Wewe gisuko pale, jikaze kuwa source ya wengine kusema kama dunia ni ya mzuri. Kufurahia dunia. Me usikwete na source ya batu kuzunikia dunia. Juu kwa source ya batu kuzunikia dunia, na Mungu na atafurahi, na Mungu na atakuachilia. Unasikia? Mungu akuwa ngambo yetu. Hakuna kitu itatisha. Juu na shit peke tuko watoto wa Mungu, tuko wa Mungu. Mungu aniumba kwa mfano wake. Unasikia? Mungu aniumba mimi kwa mfano wake. Sasa unasema mimi unapenda sana nikuwe sad. Nikuwe mtu wa kulialia. Hapana. Nikuwa kwa mtu wa kufurahi kile itoyo leo, mtu wa kucelebrate kile itoyo leo, mtu wa kukonkerire monde kile itoyo leo. Kwa sababu iye mimi narudilia kila siku kwa sema kitu babako akupatiaka wewe utajipatia. Kitu mamako akupatia wewe utajipatia. Kuna mtu mwingine atakaye kupatia ile kitu kama wewe peke upigane ukipate. Njoo kwa maana gisuko pale vile kuwa mtu wa kufurahi hata nakosa. Kwa sababu mimi nishakiona utajiri ya kwanza iko saa ile saa hauna kitu unashimama kwa confidence na wewe. Hakuna mtu anataka kutingiza kwenye huko. Au utakuwa mtu mwenye unakosa usingizi jua uyapata. Unajua leo sikupata kesho napata. Unajua swate saa hii ningali natafuta mimi najua vitu vyote vitakuwa bien. Everything is okay. Everything is fine. Bro, hiyo mimi nakwambia utaona changement. Utanishukuru baadaye. Tie mwakili yako. Kwa mtu wa kuomba, kushukuru Mungu, kumwabudu na kumsifu. Changement utaona. Kwa mtu wa affirmation, mtu wa kujitabiria mema, mtu wa kutakia watu wengine vizuri, mtu wa kufurahia progression ya wengine, wa kufurahia kila kitu yako uko nayo, kiko kidogo ama ya kabambi. Bro, tuna changement. Uko mtu pale vile, mwenye unafaulu, unasikia unafaulu. Unasikia pale vile unafaulu na unatakia wengine na wafaulu. Utaona. Na hakuna kitu kitakuchia. Kwa mtu wa confidence, unajiamini, unajikubali. Wewe ni kibambazi. Wewe una limit. Wewe ni mfano. Changement utaona. Hiyo mimi nakwambia. Ninakwambia kweli, utaona. Na utanishukuru baadaye. Jikaze sana gisuko pale vile. Uapply vitu nakwambia kuna changement. Hiyo mimi nakwambia. Mimi nishabi apply. Mimi ndio viko vinanifanya kuwe vigisi niko. Handsome man. Tajiri. Rich man. Trillionaire. Naishi maisha ya amani, maisha expensive life. Nasafiri kote kwa mimi nataka. Nafanya kila kitu mimi nataka. Hakuna kitu ya kunizuia. Bwana, nipenda tu nikumbushe vile jikaze, ujikubali kwa mtu wako konfia na wewe juu
kile tote kinawezekana, kuna limite na Mungu atakubariki kile itoe leo pale vile. Chikazi zile potentiel zoko nazo si aplike. Kama kuna haja kutengeneza livre tengeneza. Kwa haja kufanya video, fanya video, usaidie wengine watu. Unasikia? Na ndio maisha tutaendelea kuishi kwa maana salama na Mungu ataendelea kutubariki. Jikaze ulike, ucomment na ushare kwa kaka, kwa dadako, kwa ndugu yako, kwa rafiki yako. Kila mtu wote tu unajua. Share na hii video. Changement zidi kuwa isikuonekana. Jisikosomee. Tukutane tena magrabo. Cheers.